क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय द्वितीय मावख'आव क'क्राझार जिल्ला ORSC आरो द्वितीय अफिसनि बानजायनायाव थांनाय 1 जानुवारिनिफ्राय खुंफुंनानै दिनै 31 जानुवारिसिम नेशनेल रोड सेफ्टि मान्थ खुंफुंनाया जोबनानै थाङो। नेशनेल रोड सेफ्टि मान्थ फोजोबनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आइजोफोरनि बाइक रेली, ई-रिक्शा रेली हाबाफारि लानाय जायो। नेशनेल रोड सेफ्टि मान्थआ जोबनायनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिनै डिलार्स एन्ड ड्राइभार्सफोरखौ लानानै ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट वर्कशप अन रोड सेफ्टि हाबाफारि खुंफुङो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रबर्तीया बाहागो लाना फ्लेग अफ खालामनानै बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि हान्थामेला बिफाननि जइन्ट कमिशनार श्री दीपजयती चक्रबर्ती, क'क्राझार जिल्लानि MVI बिजु गगৈ, क'क्राझार द्वितीय अफिसार धजेन बसुमतारी आरो हान्थामेला बिफाननि सोद्रोमाफोर आरो माखासे गारि सालायगिरिफोरा बाहागो लायो। जिला পৰ্যায়ৰ তাতে আমি ইতিমধ্যে কিছুমান বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি ইতিমধ্যে দিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ লগত আমি এখন সজাগতামূলক সভাও পাতিছোঁ আৰু তাতে আমি সকলোৱে এক মতে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিম। কোকৰাঝাৰ জিলাত আমি হৰ্ণমুক্ত জিলা, য'ত আমাৰ পথবিলাক আমাৰ আদৰ্শ হ'ব, য'ত হেলমেট, ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ, ৰেছ ড্ৰাইভিং, ছিট বেল্ট আমি সকলোৱে পৰিধান কৰিম আৰু নিয়মমতে আমাৰ যি পঞ্চসূত্ৰ আছে, এই পঞ্চসূত্ৰ আমি পালন কৰিম আৰু আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য যে আমি কোকৰাঝাৰ জিলা আমি অনাগত দিনত আমি আদৰ্শ হিচাপে আমি হৰ্ণমুক্ত জিলা হিচাপে আমি গঢ়ি তুলিব লাগিব। সেইটোৱে আজি আমাৰ সকলোৰে সিদ্ধান্ত আৰু আশা কৰোঁ আমি এই ক্ষেত্ৰত সকলোৰে সহায় সহযোগিতা পাম।